Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ni Lastotxapel naiz eta hasi aurretik segundotxo batzuk eskaini nahi dizkizuet nire kanaleko jarraitzaile guztioi, neska mutilak edo zaretela. Niretzat garaipen txikitxo bat da euskarazko kanal batean, hainbeste jarraitzaile izatea, zuek gabe naiz ezer, naiz eta bideoak ikusten dituzuela ez dituzuen ikusten, mi esker eta hemen gaude Overwatchen. Hasiera batean ekarri beharko nuen Total War Warhammer 2 Abelarneko kanpaina jarraitzeko, baina aztertu behar ditut jokatu ditudan beste partidak erabakirik onena aukeratzeko eta nondik joango den kanpaina jakiteko. Baina orain joangora partida arkade batzuk jolastera, orain dela, nahiago dut hemen disfrutatzera joan eta, ia ze gertatzen den. Hasiko gara hemen. Horrela, pertsona ezberdinekin jolasteko aukera izango dugu, disfrutatu ere bai, kompetitiboa, asko ere zaitasola, nahiago dut ondo pasatzea eta partida kargatzen den bitartean eskaramuza txikitxo bat Torbjornekin, ipotz maitearekin, naiz eta gizakia izan, ipotza ere bada. Baptist. Hori dut frogatu, baina ere ez dit bat ere deitzen agian, etorkizunean frogatuko dut edo agian ez. Alaiz aurkitzen dugun partida den bat edo. Hemen egin ezin dugun aukeratu. Edo bai. Esan berrekin. Denbora asko darama da hemen jogatu gabe. Baina zer egital lortuko dugu agian. Lageo orain ez, tio. Largi dugu partidat. Vale. Ez ondo dago. Ia zintegatzen zaigun. Red Hot. Lo saudut. Kani flipat.
Chimoa es, o sea, I hate you. Sí, mucho. Vale, zehortze bezendatu gara eta aurrera goaz. Vale, gaituzte aurrera joango gara. Eta guk hortu dugu bidea zabaltzea. Estoy tomando el objetivo. Venid aquí. Buah, Anarekin. Ezakit erabiltzen. Erabiltzen dakitan supor bakarra. Merci da, baina, bueno, Anarekin saiatuko gara gauzak alik eta hobekien egiten. Someteos a mi voluntad. ¡Al ataque! Bueno, nahiko eran dugu. Bueno, zer gertatzen dena da, partida normaletan jendeari gustatzen zaiola min egitea eta bar, eta supor izate zaiola gustatzen. A ber, osea, niri ere batzutan gustatzen zait supor moduan jokatzea. Eta bar, eta egia da beste batzuetan zaidala horrelakotik. Ere, gustatzen zaidala, Macri, Ashe eta horrelakoekin ere jokatzen. Vale, caca.
Hora gutxi gara erakusten horretezak egueta disfrutatu daiteke. Venga, ya Genjirekin. Bueno. Genjirekin. Visor táctico activado. Bueno. Ahora se me ocurre la horrera. Una bala, un muerto. Ah, vale, Widowmaker. Trasladando la carga a su destino. Es que el Widowmaker daukan ere disparo automatikoa. Quedan 60 segundos. Temblad ante nuestra fuerza. Es duro tú, bueno. Solo evolucionamos a través de... Hemen irastera bakarrik datorrena. Eta ez jokoa disfrutatzea joan daiteke kompetitibetara eta ala, hor dezakela nahi duena. Bueno. Jugada destacada. Os tengo en el punto de mira. Resistencia neutralizada. Esateko esan ondo jolastu du. Jugatu talde moduan. Besteak erabaki dezatela. Hot. Hanekin gauza gehiago. Vale. Viajando a Nepal. Guazen txosnara. Aquí para. ¡Apurarse! ¡Subidón! Ez gogoratzen noren ahotsa. Vale. Eta ega dejándose bat. Ahora todos somos soldados. Oh, soldado 76, gudari 76. ¡Saludos! Buenas. Hola. Saludos. Hola.
Vale. Aurkitu du. Viajando Joango a gara Nepal. horrengo partidatxora jolastera. Oh, diva. Diva polizia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda uno. Ah, vale, hau bentsat apur bat divertigarriagoa da. Bentsat birronda jugatu ditugu. Eta joango gara desflanko honetatik. Bueno, ez da txartzegon. Gure helburua nahiko ondo defendatu da los dut. Mis asuntos, mis reglas. Oh, vale, as. Sombra conectada. Gero daukat pentsatuta hemen, baina eske gauza da bakizaia dela. Badaude bi skin, pilo bat usten zeizkidala. Eta gauza da biak bandidatu da mila urre bat da Zarya Barbara eta beste da Brigitte Kapitana. Kaka. Vale, asekin ez dugu asko egin. Oh, Antes administrados. a ver si... Vale, ahora igual es. Ay. Aclararlo todo. Y a Tiempo extra. los héroes viven para siempre. Sombra. Estáis en un grave problema. Eta lagazo hori. Puntuación. As. Cinco, cuatro, tres,
Basangoitik. Llamadme Macri. Zari. Jo. Vale. Horrera, goa. Eta txera, ezakit. La ciencia revelará la verdad. Buah. Moira no la ditzen da, tío. O sea, parece un super Saiyan bat diru. Saiyan handi bat dirudit. Buah. Hanso, a vuestro servicio. Aquí, Reaper. ¡Viva online! Vale. Oh, we don't make it. El apocalipsis existe. Es un grave problema. Se dicen de la ser, boca ser. Tomando el objetivo. Ay. Ya bueno. Buah. Jugada destacada. Hau. Sutxiko du hemen. Uste dut, bai. Eta benetan. Eta joteko dugu partida normal bat. Bai, eta honekin ja bukatuko dugu. Llegando a observatorio. Gibraltar. Bai, joango gara, Mercyrekin. Yo cuidaré de vosotros. Estoy que ardo.
No night never, no night never, no more. Siempre interrumpen mi trabajo. Mis asuntos, mis reglas. Bob, do something. Enemigo descubierto. Llamadme Macri. Vale. Entrando en el templo de Anubis. Simple nubes, bueno. Preparad vuestras defensas. Selecciona la tuya. Es clásica. Que te gusta Inside, joder, es que Mercy Valkyrie, o sea, una pasada. Es un Inside super polita, Esquinori. Vale, B-Support. B-Tanque, Widowmaker. Yo cuidaré de vosotros. No es momento para quedarme quieta. Ya, bueno. Los atacantes llegarán. Ez Tracerren Esquinori berde pistatxe zipatere gustatzen. Curativo activado. Francotiradora. La batalla no ha acabado. Haz curativo conectado. Ha llegado la Valquiria. El poder de la destrucción. Es a mi cuidado. Aumento de daño
siempre. Agrupaos para un ataque especial. Los héroes nunca mueren. ¿Dónde te duele? Ah, caca. Joder. Putada. Vuelvo al combate. Mercy. Go, 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 go. Vale, vale. 60 segundos. ¡Oh! Tío, aurpegian, zasca. Siempre interrumpen mi trabajo. Joder. Quedan 30 segundos. Objetivo perdido. Nuevo punto de defensa. Objetivo B. Esta voz restaurará. ¿Cómo se hace? Los héroes viven para siempre. Visor táctico activado. Ha llegado la Valquiria. Refuerzos enemigos. Vale, 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 vale. ¿Alguien ha llamado a un médico? El poder de la destrucción. Todos a curarse. Cargaré de ti. Venid aquí y os curaréis. La batalla no ha acabado. Los héroes nunca mueren. Agrupaos para un ataque especial. Visor táctico activado. Go, go. Asesinato triple. Milagro. Juego para ganar. Derrota. Asesinato doble. Asesinato triple. ¿Qué tal de cual? Jugada destacada.
bonito que te aprecien. Ya, bueno. Bueno, lagunok, hemen utziko dugu. Eta hurrengoan beteko gara edo Aberlon edo agian Overwatch. Ia horrekin edo ikusiko da. Agur!